Me free maku memu yiwaye adiawaye ebru meswo me ma mesa suyi iwaye niawaye edoso me free maku memu yiwaye Washemi so mafi patumia me ma mesa suyi iwaye oh he yesue usaye oh he yesue usenasi Maye
kesia maye mo maye wuro mano na waya di kesia maye. One thing that I prayed, that I want people to receive testimonies. I don't want you to hold back. The Lord is here right now. He is here to heal. He is here to set free. He is here to deliver. Lift your voice and just bless his name. Marebo sikerebo shada. Rakado sidielebo. Obutensim na me ni wo woka me ho zimi suro wotim wada wosa sirada mete me ho baso woso would see what would you was such your adore met me back so we have to put now me and when him watching I'll be the go. Ebra Ghana woman ebra yede asi wona wotwe ede ama yama mpanyine dada na wapon na otifie na onyankopon eno ankasa awa no na afi we no de no ekọ yawada ebe na beye na wotwe eda enti yesumbia no anse yede no akeka ho asebeya yenyina no yebe eka ye ho na yetumi akora nachi ne feso senia abusuafo ene omampanyini ebetimi ayeno ebra omasiesie de atoho etise me no wishia me mpese yewire befie no kra na yetimi atoaso na yeye osom senia senefata tubonse yebobodwo no it is well with my soul, it is well with my soul. Na yeah the sorry rad. Good morning from Yaw Owusu-Ansah.
Abusia anope mameno yanken kan bebe kakra na yenyina no yemfa enhye yene ehoden. I don't know how you are trusting and obeying the word of the Lord. Baby, me free no dear. Say ade ato ye ni say na hunu say yesi ye de asiwo say ye de dwendwene a yenye niyema kitikiti o. A time to reflect. Enye de wawu no na or reflect wa wote ase no. And as I say, o reflect o hwe wa dwendwene mu ene wo niyema yom na wo de abisa ho say and they say a dono ebo na yefrewa wo enkontra bay na obekwa akobu afia ohini Uzia wuye no mihunu Ewurade se ote ahengua a ekron a wamaso so na natade emu ano no aye asori fie no a watimo no ema Seraphim ejinejina ne nchen womu biara ewo entaban ensia womu biara ede entaban mienu ekata wonum enim na wadi mienu nso so kata won nan eho na wadi mienu nso so etu na oyi nso so tiam kire oyi se kron ene asafo Ewurade da nimonyam ahye asase nyina ema twere ya makenkan se wotena se na wodwene ho a na se wote ase a ubehunu se owura ya ye kana semu ya Isaiah kaso wuye no wono ankasa no no adi mfie dunsia Uzia no adi mfie dunsia ena yede ne si akwanya so obetre akwanya so 16 years ena na wadi na 16 years na brantie no na wadi no also be a 16 years boy or your inexperience on said the nim dear or said the ni siehunu dan said na baby dear dear tisabre na udifo Zacharias ewo ho nti otu ne ho si ho to serve his generation by guiding this young man called Uzziah. To ochrechere no etiema Uzziah bresono. In fact, omuhuno a very fruitfulness, progressive nation. Omane shall see se a tumpong. Omane shall see se a kodenim. Omane shall see se omuhuno niema kasia. In fact, ansan wo be dia no. Ekun bia no man ne kono no mu di ntwo entwa wo mu di ye bia no onya bra kenkan 2 Chronicles chapter 26 then ubehunu eniema Uzia nyamede ne yeye eti ohyasie so odi nkunim okoso otumpon beka we nyina wi a ye de bebompai na edi nkunim na fe o raise altars no o hwese baby asay de adwire go bia no na oye ne yie why because na onyame enipa bi wo honom a all guide no odifo kase guide no de nyame asem e guide no menwure ha menye ha memfa ha menkasei
Uzia benya baby jina ya ne na J form no. If I watena akwanya so 50 years. Mfie pori aduonum. Dezo bi tena akwanya so mfie aduonum a abusia enye mfiketwa o. Enti Judafo enyina hunu se ono na oyo ohena otoso edu. The 10th king. Enti nyo na shase. No tena kwanya so 50 something years. Mfie pori aduonum achi. Specifically 52 years. Totena so che. Otena so che pa. Na otena so che sa no. Afede na tumi no power no ewura na dwenim. Nipa tena kwanya so cha. Na tobre bia na dwene ye ne se wo man no kura ye ne dia na japade no no. And reflecting on these scriptures, it must talk to all of us. We be tena baby cha. We are so for crying out tena sorry ano cha. Ya na audience sorry na ye wajapade. If you kasa boso ye woniema tan to say wajapade bia wini ne wo sidi jawo. So nyame asafo enya wodia. Ya to aba ne mawo na bia obeye chairman na obeye presiding. Indipa no eto aba ma no ebre so mbe sa to aba so tunya ba bi gina yesusu ma won taban enkosoro eno na Uzia bedru ba bi efedie ye bo Uzia chem so mo utu Uzia fo a entu ubo wani kire no a enye yie wani kire Uzia enye yie ukachenze baby tia oso ye Uzia ye sa mefedie na ni betranton abusia fo na ni betranton fedie obabro so traso mejide yese mo am Facebook no mutie so no mo twere to e kansem ne sei chire mu an ma yedin cause ye nyina na osi esua etu Uziafo onfa mama on scriptures ne se kenkan ba kenkan 2 Kings chapter 15 verse 1 to 7 ubehunu Uzia 16 years ana no wadi to tena kunya so chai ebinya ya nko bia tena kunya so awonche bebreza o enisa woche but totoniema we said ya ye mai koye so we pa na we said you must ye twafa to me say niema ntutu ye de ya na ye niema ntutu ye ehia pa ye mai enso we o matwa fine ba wo we so mo kotwere so we pa said ye Ghana ha ye kasa ene we mu bewu mu kurani ko wu ni nyame ye ya no simitu ya moka nyame tua ye ka wa eniema bia ne ye dwene se bia mananje and resource yi ba no minimum a na mo se nkurani ko no se mote resource no a ya na madwene ye mo sei ya na mafere ya na se mbenya bia ka obenso me heda wo mo mpe Ghana yi no be heda be pe be bia nkura bia ye ene na se eno akura so de ne se all the universities no ma bie ekwana to say wa went me entwa bebre no ye be change your course no kra nso amawo a course no so be boawo me ina wa ha me woro me before so courses no mo be ye no a echese ebe ma wo adwuma university yanko keke uko wi a esese ma wo adwuma me wo KNUST de me wo Legon de woni nyina wa me phone so ya ne hia me because enkwada my passion, my joy is to make sure that young people get opportunity to go through the process. Now, almost be ye akendi for epa. Ete Uzia ni ye kane ho asemi. Odi so 52 years. Fie duonum mienu.
na de ntino obi ani hobi wana na ochesano wonya tra 30 hono a efe 25 30 fe hunu sene fe chance yese abosonsem ene nsemfo ne nsemfunu ne nsemhunu ne nsem tantan akoedi niema ba wo mayi mu efe de obedwiri niema nyina gui efe de asofo no kura kasa kire no oso monfom asem so ho sa wo hini no wu ya Isaiah say because obeye ne niema te say asenyame bia kura mponi ho asenyame bia ni wa wode ne bae vrata one odifo ba monfa kakra nso so ansa na maba oba jo me da siba I said na wo kana me dwire niema akomi no ho I just say or no your hini a the person very great and a wise king and the person to be a niema kese in fact to be dim kunim die bebre abre Israel for because they now can say over transfer no 16 years that is an ampany for ho a omutu so no mutete no a kire no ahenie said this dia ahenie ne kasare ahosiesie ne ade o kira e beba ne niema ye ne bi kura so because ohwa agriculture obema Greek ebeye ade che so bia ye adwuma edi sa food for planting for food and jobs akwa we ya kana so wo beje papa so no man no enwan ye nantwie ye ekonenim obagidin infrastructure obagidin juma pa boya adwuma o hiri uzia ama kudu papa so bi safi na afantri mu a ese asenya ko na so no an waye di nu ko aso waye kura na waye na afi kudu pa bi no anwie yi yare bone sa ko bo no e kan ho na eno na Isaiah Bible say do say sabre na sa wo hine wo nyansani watumi adi nkunim watumi ne penso ani mu nyam ne ene abibri aba no utumi wi ase mi huna urade na mi huna urade no na utina hinwaso he was still on his throne urade is sayo on sayo that's utina hinwaso president besesa ahemfo besesa sabre na nye ai presidency na ye ahemfo to your hene ba ko a wudi man ni nyina so enye ne yi a yes this year not 4 years there be sabre no de we akunya tesosa na wo ware gum na wo wugum obi ehunu ba wugum sa na wo fe japade but wo free nyame akwa so a so ya na ehu se bedru brebe fe de na Solomon akuma free nyankopon ewurade moaye nanu bi echi tesabu sun bi echi rade moaye ho eje se ne obasha ase ne hie se ne wo bewie no aba no akro ya no twere se kwan bi ho atro ni president so wiye no you go kwai di baba die uzea etumi ye kun dia utumi di baye ne ade nyina so anwie yi ema ya body ko bo onu ni wo na Isaiah kasafa ho yi kasafa ho se onu ni wo o wiye nipa utumi ye sa ne manyina so na o man no somehow aso mu gidie ne mu ahoɔden na akohye ne mu se wenyansani wabɔmmɔden ɛde nkundia ba wabɔmmɔden ama sɛ na woka no agriculture etumi akonanim ɛsɛ ne pensione ama tutu yi pa na afei akuma epagya na afei kodi eniama ne kwaso kodi akyire yare bɔne na wiye no wanwie pa nanso na Bible says sabre nso ho awurade wotina himwa so ɔno de na oguso te hɔ enti at the time a obi oye no nyamfo sɛ afiri hɔ no still God was on his throne nyame da so te hɔ on sisan no wonte wo mpo keke wote hɔ a abɔfo gusu etwa nanim hia from that time ni nyina o abɔfo
etwa de ho ahyia no wo mo kasa kronkron ozi ewu ya mo ma na otwa adwo na nyame guso tena kunya so yanom ma we nkasa nkyerɛw me no mienu ma enkasa nkyerɛw wo ye eto brebi ana nkrofo bi kasa ya na mdwen sa so mu nguda o enzo bewu na owura Rollins wan na ka kyerɛw so bewu da ene o hye fridge about the Azu Yan Pao at age of 16. The Papa, I'm from the by me who, as a Jama Josiah, so no 8 or so. By 16, with the Wanyani, Wanyan Yipa, obey in Usa. Would this so chay? Tanaso chay. Or Tanaso chay to say, man, Penny Rollins said, Oka Ghana, I did come for the or no what Tanaso chay will be. The difference, and I say, Omampanyini fene o shaase ye no obewu no obi enim so obewu but on say na afi no one wo mo kra nka wo mo ye atamfo na o mo ntamanya no there was a good rapport obi kono minim one ne nyankopon de but eni one nipa ne nipa ntam no hu say wo ye niam bia ebi ono atena se but hu say na woni Omampanyini kro atesui de bia no ne fa adwene bibi ho no me forma that is the beauty of it when ewu ayese o we de ene efe de wa ba be ye bibi na bi na eno no oni nyame ntam de me ntime nkyere and de ya no me ntime nkyere but the nipa eni hunu no ene na me kan ho asem se beginning no utim se na do ne no na tension wo nenso so hwe emfie kakra yi a be almost 4 years wo hwe the way a wo ye bibia no you know na ne maami wuye na papa e wo hobi and it tells you say awieye no anye rough to say ebi no de anye rough sa odi for ba fa kakra bi so so na metimi aka ne se da so woni nyame che na nyonyam a onyame timi yufiri ho ozia oyaya ye te se nyame na amanfo fo se oye nyame te se ya ne te se nyame na wo di nyame nyonyam fa onyankopon timi yufiri ho ye ndi nyame nyonyam mfa so wobenya tena bie gira ana nkoso bia wobenya no enya wo pe ewurade na de maw esense ya media wo obi na atetew agade wa de wasimpempen so ese wudu enti sa ba bia wo wadu oso wo kai se obi na mama me yesa ense se wo yi onyako ne firi ho na wo ye wapede na wo ye se wa na wo ye se wa na wo ye ewurade tumi yi firi ho asa wo ni nyame eche na nyonyam onyankopon so ye ne nche nyonyam wo bekoso obedu nyame na aye enti bibia wo bedu no tia bibia wo bedu no ewurade na aye enti oso wo di nyame nyonyam ye den e de ma no ohe no ye na dwen se just ono na e bibia sa na da amoken otimi ye efuo mfo nyuma ne nyoma bibia ekoso ntofo se ono na ho den ono na ye na su na nyono na ye afie kodum pempenso ewurade se mama nyi ne firi ho anyesa amanfo nyina akoma ba kodi na ti so onyame na so onye nyame na onyame mane ti ase se na nyuma oye nyina ono na mane ye nje se de onye ne firi ho na ono Kristo no hu amanfo hu se Kristo no gusu ye den eye nyame enjo ne banye wa ho den se nyame be epeje o se pempenso bi a fa nyonyam ma Kristo enfe ma wankasa ho enye wo ho den nye mfa wonje fa nyame tumi ku onyame tumi yi ofiri ho otumi yi usia efi ekonwa no so e de onipa foforo e de siso abusia ye ka we nyina no eso usia se sunsun bi bewura uzia mu sunsun mienu a na miensa matwera to ho arrogance unfaithfulness bi bewure ni mu din okone ni mu no on se dwe ewure mu at times unhu no wo betu be tintin
ye bottom so enye yie ye tufu enye yie obi tufu kra wa adwempem no na enipa na beye otamfo mpo di amawo. There are two things that I have observed. Otene kunya so cheide na enso so senka otoa so eji nyame akwankyere no anka bia enku enwu ewo saa kwa no so me no mienu nyina no ebetumi ato yen. It can happen to all of us. Eti yen nyina ye koye bai yen kai se de ye bia no ye ma no kwaredie ye hwese ye be so onyame ani yen ye yadwene saa se ye be so onyame ani na de ebra ani akwanya onyame twiredi ampon ode ama me no mienu no ye make sure se ye betimi ayo de nyame pese ye yo saa ne ma eben arrogance, unfaithfulness ge any obra ye bra no kwaredi enim sana papa uzie oyeye na yen check ye nyina nso ye life dwe bia ba mu etobre bia se ne ame kasa ekura no ukasa ubun se ukasa ye mu no dwe kasa bi wom ye ne aye kasa yi tobre bi so a wo twere obi wa Facebook no twere na YouTube utwere you can see arrogance in your statement wo wutie untimi ntwere ba wa wuti fie no kura no wutie nyame asem no dwe bi ye pege nyame asem a wo pese ye chire mu se ne awo pe etubun se dwe na forward into ensempa esese nyame fa so kasa kire no de kasa kire me no na watu atwene dwe be nipa mu ate se ade bi nyame fa ne mu ye bia no pese wagi eho anim nyam enye nyame na aye o enye nyame na aye eye me na maye eye me na maye enti mi ni ho enti wo no ebemu a arrogance is taking over all that you've been doing. You don't look at it. Arrogance, it is a one powerful weapon. Obransam di nyinara. We are sofo, we are teacher ni, we are doctor, we are politician. Bitimi abawmu what is asema wo okay no insiso and so we be defend the undefensible matters. Misro me no mienu ya reflect you ya hwehwe ya dwenem ya hwehwe ye nyina ya brabom se baby ya nya ngire be ebia okra de wunya akunya bi ani ti se uzi nya abie wo de wunya abi ni ye nanso wo hwe wa ho a won kasa ye ene woni yoye woni obi kura kasa the way you present your body language aya your body language senia wo yo ho no nesrewa ye kenkan we nyina no uzia usisu no wesa 16 years wo ye adwuma infrastructure de o joy papa wo ye niema kama besinya brana kenkan na bakosem nyina mama on 2 Chronicles chapter 26 mama on 2 Kings chapter 15 kenkan na hwe uzie ya ye de na ye case study ya kenkan se Isaiah so wu ye ono de ohun awurade no mesrew na ye nyina ye nhwe niema uzia no oyeye 52 years he was a king 52 so for enyes infiketo emfie duonum emienu as a king ebi o pa papa also the other side of it is say obi a oye key obi a oye source of bread I mean a breadwinner source of livelihood na wotumi afiri musa eya tribia adwen tese adwen pa na so Bible say na nyankopon etina hinwa yeah tie bi obi a wo boa wasetena mu se wa nya no a as wa ye wonsani mfa wa nya no a na ene omo yedin obi se mesani fa yetwa
By Johnson in fact, Yankupon, and that's so. Le nyame gusua otene kunya so. Owura ne be ye dwe ne nyame te ho. Entitam a Isaiah ka se ohiri ne wuye no, enu o sen hunu nyame so otene ahengua so. Na bofu gusu koto no sore no. Em se obisa no se, ne Uzia wa himfa. Uzia ya, wo me man ho so ukuro he o hene fa. Nyame ya ode wo ba no ode te ho. Uzia ya, wo ye dwe wonu wawu a yesu wi. Abusuafo asa obetimi abre ho ase kakra ebeboa o. Men kenkan ne ma matwere bi wa men bese ma kenkan. De wu ewi ase de obeye bia. Ewi yo. But yeah, this time the beka ene mani bia o mampanyini dada ne penso ya na Christians yem feel comfortable ha. Eno de me say me hunu bintika betimi akapa. We no nye busire meka ye me ankasa de me hunu bi etika betimi akapa. But no say no your emphasis ni nyina ne se nipa se ne wotie bia wiye ho. Nyame nso so de ogusu tim ho eti na kunya so. Bibia nsesa no. Bibia nsesa nyame. Oguzie ni nyame. Bibia. Ebusia nyame ya adom a nyame ya adom a muza be sresra se sije uremu ya da as be hwene de ya me hwene body language na me hwene dressing na me hwe se ne wasi ya prepare no ho afa se ne wo be stiba be yen shirade ya mayen enne I thank God mubi ye kenkan no mahunu say we are at fault somewhere somehow in our lives. Wo de wo kura no hwe wunya nru ba bia kura no hwe di we a wo kasa kire nkora ete wo nchen wo fie wasore ketua bia wo da no hwe dwe bia ya wo da na di ekuru ketua bia wo da no meat ya wudie meat ya wudia enya wo kawo enya wuni enya wo seka hwe sene ya wo kasa kire passengers enra me ko ba bi kwa koto edro pharmacies we na akwada a young girl bi otewo na sene wo kasa na me hwana na me so nya hu se wo kasa anya me put another question if panyin no otewo no because otewo no ma wo say on she mask enam se wo no wo tonru wo nche mask edien ena ase na me hu se bi didi enam se wo didi a me buy no wo gina ho a wo serve wonim the way a corona air spread we hu se na air spread e bi kura se wo komu pra me hu se no me hwe ne sa but the account the me am the me you see ne nkwara nkiti bu no ma dwe abusia ya de ubesi hande na ye bompa ye ne ye jaw kwan so young congratulate Chris education for senior moboama nkwadai motivations ahodo amode ma wonom ene senior mo twere nsohwe ema enkwadai edi nkunim my idea akyerɛkyerɛfo ɛyɛ kyerɛkyerɛfo no bi yɛ adeɛ pa di yɛ adeɛ ebi mo the school ho ɛboa the weaker ones me teacher would be me bo aja nyane ma yɛ hunu nyina na yɛ ka ho asɛm me ya ne ho hia me want to emphasize on the positives you share the positives ebi mo so honom a tim se wo mo yɛ tu but ho bo no ma ho hia. So let us all see the best thing that we can do for this nation. And kwadai so he enkunimdi omadi no yedanya me ase akyerɛkyerɛfo a mo kyerɛ wo mo awofo mo gina mo mayechi. We thank God for all of you. Some family ba ma wo teacher ni wuntimi nkyerɛ me banade.
so do oba no so koye na teacher ni so enzo ni ho a oba no so be den no hu no sa akura no so ye kire no so me mo akire me kura me nhua sa akura bia won ne papa etu kwa papa say sit down I say papa I'm sitting by my heart I'm still standing abusia ya do besia odi for ba bompa ya my 1 minute ora eda wase asedan kan odin wonam ye papa so me hu se onipa da se wo so bra wo ho ase bible so no bra ne ho ase no wo nyame wo mpagya no ne no ma no ho so no wo bra na ase ewade yesra me yemra ye ho ase ne ye ho se wo nyame yade nyina wo na wo ka ho ewade se nempo ewade ye ni sa de na enne enam ye papa so nsama waka kire me yemra ye ho ase ne ye ho se yakwa nyina se nyame nimu a ye ntumi nya bibibia ewade ye bompa eje ye papa so ba wanim de bia wo mane bi e de brayen koswa na ye ne kese na mane bi e de bi o de be brayen na ye soso ye nya futuom na de nante na de aboye bra na nhira ba ye fie ewade ye de wase ye hye wanyonyam bebre wo wadom ne nti amen amen ade no meja mic amount was utimi ka kire me say mic no wode ache me memfa abranti tese mo hwa busia be me free how me free pia mic ne be the mic ne chow be the mic no me dia chow ankrofo fi sa wojo grofo fi sa wojo but me de nyamija wate me de nyamija wate eno aso me hwe wo program no me hwe na asa na mo pesa mo bepon na bre na sonso na nsem na fe na ye di na otwe dawai mo me nyina ye nkasa nkyere ye ho wai nyame nka ho mo dwumadie bi a me bedi ende wo beba bi e friend obi di na seda beba obi di na seda beba wo aseda before election no ye be ye no dance man watch ye de hin bia papa smart watch ya enye yi for de ni bia okay so ho ye de ya me Adom Bishop papa so wapon ana me pone